kubasuhuza mwese mukurikiye icano yacu Iraguha Isaac Official. Nkuko twabasabye kugira ngo mukore subscribe kuri icano yacu mujye mukurikira amasomo hanyura, dutambusa amasomo y'ibintu bitandukanye, ubugeni, ubukorikori n'ibindi byose byabateza imbere mubashe kuba mwabikora. Uyu munsi rero tugeze ku kigisho cyo gukora napelo. Ngira ngo napelo ni agatako keza cyane ushobora gushyira ku ntebe z'imifariso, ku meza, cyangwa ukagakoresha imitako uburyo butandukanye. Ushobora no kukamanika ku rukuta rw'inzu, ushobora kugashyira ahantu hatandukanye ku buryo kakubera keza. Ngira ngo rero ni ya napelo tugiye kwiga gukora, ndagira ngo mukurikiye ntagire ikintu na kimwe kiza kubacika. Rudodo rukora imipira, mukabona iyi kadire iteyeho udusimari ku mpande zose uko ari enye. Ndagira ngo dutangire mu buryo bwihuse tudatinze. Ngo nziritse hano uyu rudodo aho rutangiriye kuri uyu musumari, ariko ubwo ndatwara ko biteganye nzengurutse inshuro 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Iyo maze gukora 10 mpita nimuka kundi musumari ukurikiye, nawo nkabara inshuro 10. Ubwo niba ari 10 nshyitseho mpita nimukira ku wundi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mpita nimuka 7 8 9 10. Uru ruhande ndurangije, iyo mpita nimuka nkajya ku rundi ruhande, naho nkajya mbigenza nk'uko nabigenje ahandi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ahita nimukira kundi musumari ukurikira, nimuka nkajya kuwukurikiye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ngira ngo murabona ko forume kamaze kugira. Ugomba kuba ufite n'imakasi kugira ngo igufashe. Iyo maze gusoza mpita urudodo ndupfundika kugira ngo rutaza gutuma bihambuka. Ngaka rero ndamaze kugatangira. Ngo noneho no kuvuga ngo ngiye gutangira guhuza izi nguni nzihambiranye. Ndahera kuri iyi nguni y'ahangaha, ariko ugomba gukubirikanya nibura indodo ebyiri kugira ngo urudodo rumwe nta mbaraga ruba rufite rushobora gucika. Ubu ndatangiye. Iyi nguni uhita uyipfundika neza ukayihambira kugira ngo ubone uko utangira kuboha napelo yawe. Murabona ko ari ibintu bitagoye, ugakora napelo yawe ukaryoshya inzu yawe. Nitanza hano naho nkahafikisa, nkongera nkasubizamo kugira ngo ninza gukata bizataza kunyufuka cyangwa ngo bitirimuke. Ngira ngo urabona ko ari ibintu bitagoranye. Nkimukira ku yindi kote uko ngenda. Ubu niba ntambise gutya ndahita manuka nza gutya kugira ngo bigende nze gusoreza muri iriya nguni, iyi nguni yo haruguru.
ubwo deja ngiye guhita nza mbo hanze inyuma nsubira n'imbere kugira ngo bize guhurira mu nguni yo haruguru isoza. Mu by'ukuri rero napelo uko muyibona abantu benshi bari bagabwe bamenyereye ziriya zibohwa n'amakoroshi gukorosheta, ariko izi z'amakadire ngira ngo ntago mwaye muzimenyereye. Ngira ngo murabona aho ngeze, mpita nimukira hano kugira ngo mpite mbona indara izamuka muri iyi nguni. Muri kubibona hahita nzamuka mu nguni yo haruguru, naho nkagira gute nkahaboha neza. Ni ibintu byoroshye wabimenyereye birikora, ntago ushobora no kubitinda mu mwanya munini. Kugira ngo manuke muri iyi nguni babinsaba ko nimukirayo nkaza kubona uko manuka. Ubu niba nshyitsa ngomba kumanuka nibura bikamanuka muri ubu buryo. Ngira ngo rero murabona ko uko ndimo kugenda mboha, aho mvuye hasigara akantu kaboshye neza, cyangwa murimo muragenda mubibona. Rero abantu bakunze kugira complexe, abantu cyane cyane by'umwihariko igitsina gabo, bakumva ko badashobora kuba bakora imirimo batekereza ko ari iy'abagore. Cyane njya ngira ubuhamya ko abantu bigeze kujya bavuga batari ko Sizaki yakora noneho ni ibiki, ese bimumarira iki, bigira gute. Ariko mu rwego rwo guhanga umurimo, nta murimo ugenewe igitsina gore cyangwa igitsina gabo, biterwa n'icyo umurimo kwinjiriza. Rero icyo nabashishikariza nuko rwose mwakunda umurimo kandi mukawukora muwukunze. Ndabaha urugero, iyi napelo nkora mu gihe kitarenze isaha imwe. Iyo ngiye kuyigurisha nyigurisha ari duzeni ya 12 bakama 15,000. Aho mafaranga 15,000 nkoreye mu gihe kitangana n'icyumweru, murumva ko ari amafaranga udashobora kujya mu muhanda ngo utoragure. Rero kuvuga ngo hari imirimo y'abagore hari y'abagabo, ntabwo ari ibintu byiza, cyane ko yaba umugore cyangwa umugabo twese dukenera kurya, dukenera kubaho, dukenera kwambara. Ibyo rero byose ni ibintu biba bigomba gutegurwa. Iyo rero urudodo rugushiranye nka gutya, ni ngombwa ko wungaho urundi rwose nta kiba bitwaye, ukungaho urudodo ugakomeza ukibohera mu buryo busanzwe. Icyo nashaka kubereka rero nuko ibyo ndimo gukora ubikora mpaka ugeze muri iriya nguni ya ruguru, hanyuma wamara kugera muri iriya nguni ya ruguru ukongera ukabuha ku yindi kote kugira ngo ugere ku cyiciro cyo kuba wakatamo napelo yawe. Rwose mwabagabo mwe mudafite icyo mukora, mutekereza ko hari imirimo igayitse y'abagore, ntabwo byari bikwiriye, kuko nanjye ndabikora kandi ndi umugabo. Mfite akandi kazi, ariko nibi ntabwo ushobora kubireka kuko nzi icyo bimariye ndetse n'icyo bimariye abantu muri rusange, cyane ko n'abakeneye kubyiga kubikora mbigisha. Ngira ngo rero tumaze umwanya tureba ukuntu waboha, ukuntu watangira muri cadre yawe gukoramo napelo. Noneho icyiciro dushyitseho rero ni icyiciro kigaragaza napelo wamaze kuyuzuza, wamaze gushyiramo imirongo imeze gutya n'iyitambitse, kugira ngo nuza gukata bitaza kugira ikibazo cyo kunyufuka cyangwa guhambuka. Ngiyi napelo yacu rongera ngo murayitegeza neza. Ubu etape dushyitseho cyangwa icyiciro dushyitseho ni icyo gukata, kugira ngo tuze kugira akantu kacu kameze gutya. Ubwo rero ugomba kuba ufite imakasi yawe.
iyo ukata wirinda gukata utu tw'inyuma dufashe kuri iyi misumari uhera imbere hagati kugira ngo uza kudukata ku munota wa nyuma uyiteruramo, naho uhahereye ukabanza ugakata utungutu yaza hagati hahita hafobagana ku buryo utari bubashe gukata two hagati. Twagiye rero, ngira ngo murabona ukuntu nkaza. Ushatse wabanza ugakata umurongo umwe ukawurangiza, ngira ngo murabibona. Nkuko nabibabwiye, ubu ntago nakataka kugira ngo gakomeze kamfashe bikomeze intuza napelo yacu ikomeze yirege. Niba maze gukata umurongo umwe nimukira no ku wundi, rwose. Ariko ndabakangura kugira ngo twige imyuga nk'ukabyara. Imyuga ni ikintu cy'ingenzi, kabone niyo waba ufite akandi kazi, ariko nibura ukagira n'akandi kantu ushobora gukora mu gihe byabaye ngombwa, kuko ntawamenya isi turimo aho ishobora kukuganisha. Ushobora gusanga ushobora kugira ahantu ugakenera ko ubuze umwuga kandi utarawize utawuzi. Urumva rero rwose imyuga ni ingirakamaro pe. Ndabashishikariza kugira ngo mujye mukurikira kuri channel Iraguha Coffee Show, hanyuma muzige ibintu bitandukanye mwiteze imbere. Abantu rero bamaze iminsi banyandikira bavuga bati twakubona dute, ese ibintu ukora biba bimeze bite, se mu bwoko bungahe? Ngiye nkora ibintu byinshi, ngira ngo nkore ibintu bigeze nko mu moko 80 90 y'ibintu bitandukanye, ari ibyo mu bwubatsi, ari ibyo mu bugeni, bukorikori, ari ndetse na domaine y'ubuhinzi, ku bintu bijyanye no guhinga imboga n'imbuto. Nabyo rwose ukeneye inama, ukeneye kumenya ubundi busobanuro bwimbitse ku bijyanye no guhinga imboga n'imbuto, nabyo rwose ushobora kubimenyera kuri uru rubuga rwanjye. Uko ukurikirana ibikorwa ncishaho niko ugenda wunguka ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero murabona ko napelo yacu ubu rero natatse urundi ruhande, uko nakase manuka ngiye no gukata nambika kugira ngo napelo yacu. Ngira ngo rero murabona ko napelo kuyikata bitanagoye cyane, kuyibanga muri iyi kadire, ibindi biba bisigaye ni ibintu byoroshye. Ngira ngo rero murabibona namaze gukata two hagati nkuko nabibabwiye. Gukata hagati icyo bimara ni ukugira ngo utaza guhera inyuma gutya hagati bikaza kugucanga, kwakata bikakunanira. Gorongeye gukata utu tw'inyuma, ariko nkirinda gukata ubudodo bwegereye imisumari iri mu nguni. Ndahera hano hagati nangaha na gutya, hanyuma utunze kudukata nyuma kugira ngo ntukate mpita nkateruramo. Ngo twagiye mu kanya gato murabona rwose napelo yacu imaze kurangira. Ubundi ugatunganya inzu yawe mu buryo bwiza cyane. Ngira ngo ubu ruhande ndarurangije, ngiye gukata n'uru nguru. Ngira ngo rero murabona nsoje uru ruhande, natatse n'uru nguru. Ngira ngo murabona nahereye hano nje gutya, hanyuma nkurikijeho iyi kote cyangwa se uru ruhande. Mu minota itari myinshi murabona napelo yacu imaze kurangira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri channel, ubundi ukirebera ugakurikirana amasomo mu buryo butandukanye. Ngira ngo rero murabona impamvu nababwiraga ngo ntabwo wakata utu two mu nguni, murabona ko dusigaye tumfashije iyi napelo. Ubu nibwo ngiye kudukata kubera ko nsa n'ubirangije. Ndahera hano, ndagakase nze gutya, nako nkakureho, hanyuma ngaruke hano
ngira ngo murabona ko rwose napelo yanjye irangije. Ni akantu keza cyane, ubundi ukagategura mu buryo butandukanye, ku meza, ku ntebe, no mu bundi buryo wabona bikwiriye ko wagateguramo. Icyo mbashishikariza rero ni ugukomeza gukora subscribe kuri channel yanjye. Si ibi gusa, nabasezeranyije ko nzajya nshyiraho ibintu bitandukanye ushobora gukora ukiteza imbere kandi ukabasha no gukorera amafaranga. Imana ibarinde.